Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh beliau yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di malam yang bahagia. Dan selawat bernarakan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selawat bernadakan salam juga sama-sama kita limpahkan kepada sahabat beliau yang seiring dahulu seayang langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq. Dan selawat bernadakan salam juga sama-sama kita curahkan kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama yang tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tungku Kadar Rasmadi dari Relbar kepada Tungku Kadar Rasmadi waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bercinta oleh Allah kepada katanya, apabila oleh katanya tak cinta kepada Allah, maka Allah pun bercinta kepada katanya. Bukti oleh Allah tanda tak bercinta kepada katanya. Mata katanya hendaruh tak selain bak pemandang yang diberi izin le syarat untuk artinya hendaruh tak babah maksud hadiruh tak kepada pemandang yang diberi izin le syarat menansi gelunyung tanya hendruh kadinga kecuali babak pemandang yang kada diberi izin le syarat untuk dengar, dan menansi kaki kitanya hendruh tak langkah lain kecuali bak pemandang yang diberi izin langkah le syarat. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Faqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka dirikan olehmu akan salat, bahwa sesungguhnya salat itu ada ianya salat di atas orang mukmin itu diwajibkan. Hal keadaan diwajibkan yang wate-wate. Allah memerintahkan kegetanya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nikmat yang begitu besar, yaitu iman. Memerintah oleh Allah untuk terpedang sembahyang, yang sembahyang tersebut wajib wate-wate. Rabbi inni kurmana nasuyade minka arju faikal madari. Rabbi inni kurmana nasuyade minka arju faikal madari. Faagisni anta mutamani bi rasulillahi wal badawi. Faagisni anta mutamani bi rasulillahi wal badawi. Asaqtu ma'ana mulad adilak ya sindi baca. Asaqtu ma'ana mulad adilak ya sindi baca. Kadang syir faman waba Allah sikratul maut jadi berlupa. Kadang syir
حنوب الله سكرة الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل دعاءنا يا الله دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا يا الله دعاء مردودا اللهم ختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مؤحول الأحوال أحولها لنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يا ربنا تقبل منا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة